Lethaolun nung tama kinahon khat he thu ga sa zanin ipi ka kinahon ni dam nang chu doil ai ti khatin bol te thian na ti ke ho thei ta lo sum biong ka im dam chu are kin ga galung se kele ke thana de ge a ge hamo hậu sa pu le hậu du nu ong chu la dei chat khit tam sapang kam tam hina aling pi alwai go to ki ko mi ti lo chu ho sau pa a han ama ke ho na hu yaw sing ke ta kan be ki de nei chu as na liu wan de liu do on te do sa du char me sa ka du ta an ta chu liu do no hen ti ta sum hom lam ti ne he nam nang in thasya sa ne ni za hi edik nei ta chu tu lai ni sa sak tom sani na dia oinet ha ni chu ipi nga la le tam ni tho tho ri chu me ni tho ri te asa hậu sa pu thang sa lian nu in nang to ka pa ja hi bazala saman ka lai tai ti chu ipi biong hi ke sai zia he de ka cha cha la li liu ji wan ni ne ya van la ha tu jong sani ding thu wan sai do hon le se khat chang ko ne ka agan a ki khai ke te ipi sa du chan mala upai lo sa pui ka chun lo le upai mom lo he dia za ki li hu ta ko ma sa lo cha ka na ka te ke ong hi tul ha sum jok ani a bon chang ke ka sa khawa lu lo pai mong ka nei te he apa nang chu sa ke thani liu ni la kun a ko ma dukan bo jing ta dukan bo la sam na mu de cha nan bang kit ne thang nang na lim bo ni bo ji ta ka be ri niam tu lai ta hi electric department a khu na to na ki hol hi le kilomi cho wang ka ki ven ngap tamu ka te hui la ya mo interview dong ke to kholo hi la ke interview ko to ta ang so ipiong ka sei mo mo de ma sum chu ke ngai cha ri sum de EP interview to kha lo na se ham lai long panga na lung lu dan ga ban sei la la jin na la jing ta ta hepo nangong a kun lai gui gim se en ki o en lang na lu chung a kun lai bol khat ki kwai la chun min nan la mai thai cha aban nei aki kum zau ya ka bi ta in phatian ne nga so interview ka chi ko chme sum lang to nang ga dei dei nan ling pi ke yem ke ai ho su bu nung pui ngap tong ka chi khom me te nang ho sam le chen tham pai be chan sum lo dia nang ni ma lo zo sia he kha ai he nang pa na chanin ga chi jing ngap tango ke khulanga kin khala ka po do re ding khat ja ka bui di cho ke he nang hi pi nei ji he kin ni la chen ma kan ngai tu nang ye nang tai te re ta su bu ka to lo ye a chu ti le hung ki bong da ka chi phei ngap ta ta ni EP so de zo ni lo wa hinga le hung ki gong ne ke pa me hung ki gong ka ti chi pe ta ta na hui lai la ki da na hello hui lai sai chi le chi lo chi pe ma chu hung su pu hung lu tong ka chang ka cha chu hung ko lu no mi be ji pa her kha ka do manu ji pa so ka ki che all the best hung du non doi ka loi pa ba cha sa hui lai ka to da sa hung lu no che ra chung to good afternoon sir ka resume sa ka resume kilo nang ni ka bal na resume a he electric department lang ai lunglut na nei kam ni nahi EPP le nang ma self introduction ki nei yo sir ke kamini hilenga min hiza ka chena wi hile song pi electric transformer ko amchana ka chena hintin aba na sir ka kumi hile ke o khwa electric hung thun ti lai la chudi za ka gyalda nai som ni langa hoi tan de sir chule na sir ke ka thanuk na pian hi like si mai lo le like gui ho ke chip like ball ho se ke ti ho electric post wa ke ru le ka thanuk na pian hi jinga sir ti pa me ngamin na tu se yo cho phaten ka ngai ni e chi po sina adi mo nga hi chule ka do be no kha chom e chi electric department adi nga hi zaudia ichangia ki gut na ne yam nei se pi thei dem hinga sir chi so na pa ka sai no pe nei tai kan yang lai kha be ga kinung fat kin le
ka u ka nau te ho hin ka pa bazala chi teng na ne thei ho ki tho jibin ei wanga su sir ke hin ipi ka na bolam ti la ka pa ko ma hi light bulb light gui ti ho ka ni ki tho jin i ham ta ka pa light bulb for light gui ho in cho pi do zo ka jing an ni hum ke khat de to hak ta ni ka ya sir light bulb for in cho pi lo sir hi ri chunin kho ka hin man to pen kum som na nga kong ring ta ni le kum som na nga chun birthday ka ni mongin na sir si ka birthday ka ki pa na la ka su mil thei lo ka chun ka in ko ti la ka lo ho ki thovin ke hin light post ka na light post sawa sawa present in a bolo win su ke ringa ken khwa birthday gift na sa pe nei ta hi chun light sim light gui ho in ka na nong lu ne ko hung khang to na kum som la get ken patan kum som la get ken pha chun gin sat pha lo yin nu mai khat kan dei cha na sir at dei na ji cho electric department na tong hi ji chon mial jong hoi ka sari sanin a hi la wang si nom te in electric department na manager pa to na ke ngai khatan ji chun kan long thimi chanam khanin naw bang in akhas in na sir a hian la light bulb light ba ho ka music the la ke panan ka dim kit zita stand chaser na sei hoi he lung se zom no men ipi hele ka do beno ka do men what do you see yourself after 5 years tua pat kumnga zawin ipi position ipi dimuna dingdia na ki gelan sir ipi kumnga na ti hin ke wang chu kumnga chan hing zo hi nya sir kumnga ma sang lai chop li tan te kai mu diong la lai kui khon lo ma ka kwai ji a kai mu ji sir ke ka ngai lu dan chan che sir hitia chu na ki gele ipi ti kyong kala thai ding ong ke o dei hi stable job wal thai ding kum som ni be active thana ang thai ding ka dei wi cho la ya thi dia ki gel chu iti kala thai diu sorry sir ka sei khele sir nei la po ba le lai thun lo no zo si kumnga zo la ka thun sa ding aban le lai na chop bi zo chi jong ke pa man ka de ka pi ding aban le sir electric manager pang chu ka domunu chu do pang chu ka por cha de sir a phai ngamen a chu ti le na ni lei si da ipi la mu le na ki pa pen jiam sir ke kamina thilmu la hoi ka sa pe ne sir light post transformer extension code elo na tester ki ti hoi jing sir na sei hoi he ngamin chule a china ka donon chum nei in ko na su mil thelo ni ko khat nei sei pi thei dem hiya sir ka hin ko ka su mil thei lo khat no me ne mi him zo si a ki ngai lu pi to ki coin a ki chop jine ke jong ka ngai lu pen hi lai electric hi zai ni khan ni ka in mai wa electric post asun ka kal do light chu ka chop ta ni la ma jo in nong chop in it is ka hung khena ta ni hi lai in chop zo jon ko ka he ta pon chun ka hung kha do ki na he la hospital sunga ka nyom ta ni him ka ki hei le ken ko te jong om na hin la ka ngai lu pen khat ka hol mo tan ka bet la bang a chun socket khat ka muin hitas ka dammo ni kho ka ha sa ni kho ka ngai lu pen khat ka ko ma nim ka gel la ka mi thi hung long tan ite chen ka zo na chen ka hung nui ki ni he ka ngai lu pen da ki mu chin kho chu ka hai mil thei lo ai pen sar ka hin kho adinga ipi nang yi angol thim zo ni cho nang to na ka to khom di danger hi cho nang to na ki to khom le la ya ni ban tha te di cho na sai di sir lai electric ti sir ka ngol pi ji ngai ta sir angol do ta bang kai ta ya ngamin no mo bang se hin lang tuin kinung len lang ahinlah la kha zo le khong kinin lang hechiwa chu nana dam na la ya le hechi position ading ai kala din he ong ke wa ka ha sima be se sir hey ngamin heti chun gen hi tongo kha zo le nong kiding na damal kala de ka ti chilo lấy xét mi hen kahilo tapu itya gen thei kathu sa hey makhat na ki pia lấy xét mi hen kahilo tapu Pemana inside the diva. Ipitia ma China chu guys, mialsiam. Adi sana chu Lethaolun nu ta thori ka tiv hin na. Script jang ka ji chai tan Lethaolun nu damlo tu lai hi ti ja chu upayam lo. Video post lo na short pha na chu. Hausa pu to kong ki su to na script cha pet pe na kan ji ho na kan tho jing wan hin. An lo na jang nam mai the na pi jang le ki pa ta na va deu nei deu. Mialsi poi na cha to na cha to nan lao te na guys. Bye bye.